Mizoram UPC Janpuitu Meichepol Ladies Auxiliary Department LAD Tetsuan Inkom Puilian Voice Somni Pangana chu October ni Somni Panga Changani Somni Pasari Sangni Sompakutsung Hian New Siaha East 1 Government High School Field a Pandal Zarin Apangdonta Hein Kom Puichung Hian Laram Engi Sailo Zema Bok Bial Lalom Kimi Chol Mun Bial Tirkola Lompuya Sailo Kefang Bial Reverend Vanal Sipaya General Superintendent Mizoram UPC Le Reverend Thang Lian Sanga ATI Principal Den Pathian Thushil Rongbol na Anneyang Mizoram UPC LAD Inkom Puilian Voice Somni Pangana Sia Habialin Kandon Tura Hian LAD member Zongzong Tele Kaufan Bipui Zongzong Te Atam Thai Angber Local Turin Sia Habial LAD Chuan Kansom Ateu October ni Somni Paruk Inrin ni Nilengin Pandala Rural Income ni Anyanga Upa Enjulal Ding Liana Executive Chairman in Rural Tour Te Pathian ne Nahlan na Anyanga Rural Low Income News Yaha Kaushan Biak ina Neitura Tirkau Jerin na Liana Lunglei South Bialin Pathian Thushil Rongbol na Anei Bokang Mizoram UPC LAD Inkom Puilian Voice Somni Pangana October ni Somni Panga Atanga ni Sari Sang ni Sompakua Siaha Khopuya Kanei Turahian Zoram Chung Lepon Kohan Mipui Zongzong Te Local Tech Turin Organizing Committee Chuan Isuamingin Kansom Ateu October ni Somni Panga Atanga ni Somni Le Pasari Sang ni Som Le Pakwa Manghian Government High School Field New Siaha Muna Mizoram UPC Kaushana Tanpui Tu Meichepol Ladies Auxiliary Department Chuan Inkom Puilian Voice Somni Le Pangana Kan Mangdona He Inkom Puilian Mangtur Hian Lang Sang Sanga Kaushante Abik Takin Tanpui Tu Meichepol Member Te Kan Zawaya Kal Turin Kan Insoma Kan Pandal Ki Pachana OP Mangay na inpuya Pathian Pakle Choy Moy Turin Kan Zawain Ikal Khom Vekang U